nyala telah pe teacher. Artinya mihno tek kena nuku tai gidra. Nuku. Ni tigi baca hej na iya khoi. Anganbudi khoi arho noe tina mihno tek kena. Artinya jadi to safalta auri nyamai. Jaman iso thek प्रार्थना pun jaman सफलता yuk tai. Nuku gidra ko maja cik dade ko. Manya na tabun pe. Teacher thorang kili ya tobe tira cuti na. Cuti kete arho noe noa ko kami dah. एक बजे छुट्टी ना अरे है कते 1:30 बजे तक orang tiuk kita इसके बाद है कते इन दकान जom kita dabroi na in batik kerpi sapa kita jadi jangan sapa kita arang kita bicara je na ada lanjut Ada मेहनत dah. ठीक है या को और बेटी को आपे हन उनका मेहनत तबन पे जेमन सफलता नाम लगी तो मेहनत अति जरूर गया असलाम को जोहार की लय तबन पे मेहनत जरूर से बांग ओना कते पे लया या इन चेक चिकागा नितो दो tidak ada yang dalam jerek din do indo abang boleh peminatnya aku orang nak dia lah aku di television ko abang nanti din res semua itu nak konten din jerek अच्छा nanti ku noy nyerek kan tahu nape mudo ya ada di atek kami ya আর nantin berado ibe kutusan rakyat kuah asita ma ayak kami tay dipti ada nate semua banyak mah ada noy ka kayak orang kurang sapa supir ge di lagi perawakan minaya ar orang itu nyinde jerek tahu na ni manya lepen ni nyinde jerek kena bili martare ada hari mate keling dana banaya terate ada कभी भूगीते गैरnya ada si ini ada inyo dalam gi nah ini kan tepe nyele tang mek aku do bangin no kan tena nyu dia teh mau ai jare rekam ne ठीक ya no ai tepe kinya vlog video rin nyel juga pernah alma apa kau jadi nungka kami tabun pe ठीक है tinggal video dan